uracuruza You are going to buy without reason. Ikubambira ivuze. That is how God is saying. Kubera yuko ubwami bwari bwarakurwanya. That's because the kingdom that had fought for Imana imaze kumugabaho igitero. God had already attacked them. Kubera ko imbaraga zakurwanya. Just because these power that have been fighting, Imana yamaze kuzihagurukira. God had already stood for them. Reka ngusabe wongere ubwire umusozi ukuri Let imbere. me ask you to tell this mountain again. Wongere ubwire umusozi ukuri imbere. Tell this mountain again that Utunga urutoki rw'igisuzuguro. you point a finger. Wagasozi we kandi imbere wiyita iki? You small mountain that is before me. Imana yanjye ko yagurukiye ku ntama. My God is telling me just to serve. Zerubabeli, Zerubbabel, Imana igiye kumutabara. God is going to save. Zerubabeli uri kunyumva. Zerubbabel who is listening to me. Imana igiye guhindura amateka ye. God is coming to change his history. Zerubabeli uri kunyumva. Zerubbabel who is listening. Imana igiye kumuhindura imiturire. God is going to change the way. Zerubabeli uri kunyumva. Zerubbabel who is listening to me. Imana igiye kumuhindura imirire. God is going to change the way you feel. Zerubabeli uri kunyumva. Zerubbabel who is listening to me. Imana igiye kumukura ku musozi asuzuguriweho. God is going to take this also on Yewe Zerubabeli zabura Imana icyubahiro. you. Zerubbabel lays Uwo musozi ukuri imbere that mountain that is before uriyita iki imbere ya Zerubabeli? what is it calling itself before Zerubbabel? Izina ryanjye ryera My name that is holy, nzarimenyekanisha mu bwoko bwawe. I will let it be known in Izina ry'imana ryera the holy name of Imana igiye kurimenyekanisha mu buzima bwawe. God is going to let it be known in Izina ry'imana ryera the holy name of God. Imana igiye kurimenyekanisha mu rugo rwawe. God is going to let it be known Izina ry'imana yera in the holy name of God. Imana igiye kurimenyekanisha mu bana. God is going to let it be known in your children. Izina ry'imana yera The holy name of this God. Imana igiye kurimanura imanure mu mishinga yawe ya papa. God is going to let it come down in I declare life. Natangaza ubuzima. I declare life. Natangaza ubuzima. I declare testimony. Natangaza ubuhamya. I declare testimony. Natangaza ubuhamya. From right now, Wera kakani. I declare testimony. Natangaza ubuhamya. Are we together? Tuli kumwe. Receive it in the mighty name of Jesus. Achira mu izina rya Yesu. Receive it in the mighty name of Jesus. Achira mu izina rya Yesu. Receive it in the mighty name of Jesus. Achira mu izina rya Yesu. Akira isi kiyakwiriye. Receive what the word. Akira icyo isi yakwiriye. Receive what the word. Akira icyo abarozi bari baraziritse. Receive what which Akira icyo abagome bari barahambiriye. receive what those Akira icyo umwanzi yari yakwamuye. receive what the Satan have. Akira icyo ibihe byari byarakwamuye. Receive what times have. Akira icyo umwanzi yari yaranze kubona. Receive what Satan have not let you receive. Imana irakurwanya God is fighting for you kandi irakureba. and is going to save you. Imana irakurwanya God is fighting for you kandi irakureba. and is going to save you. Imana irakurwanya God is fighting for you kandi irakureba. and is going to save you. Nta mukobwa ukundwa bazamura Imana icyubahiro. And is there any God who is listening to me so I can raise the glory to God? Nta mukobwa ukundwa bazamura Imana icyubahiro. Are there any God who is listening to me so I can she can raise the glory to God? Nta mukobwa ukundwa bazamura Imana icyubahiro. Is there any God who is listening to me so that she can raise the glory to God? Nta mubyeyi ukundwa bazamura Imana Is icyubahiro. there any mother who is listening to me so that she can raise the glory to God? Imana irakurwanira God is fighting for you kandi bikore kwiyubahisha. and is doing this just for glorifying himself. Imana irakurwaniriye God is fighting for you kandi irakureba. and also is helping you. Imana irakurwaniriye God is fighting for you kandi iragutabara. and is going to save you. Imana irakurwaniriye God is fighting for you kandi irakubakira. and is going to build for you. Ehe, Hey, abantu muri kwakira mu rwego. those people who are receiving say amen. Abantu baje kumva There are people who came here to listen to what God abantu says. baje gutwara igisubizo There are cyabo. people who came here to receive their answers. Abantu baje kubona imirimo There are y'Imana. people who came here to see workings of God. Abantu baje kubona gukora kw'Imana. There are people who came here to see the workings of Uzamura God. Imana icyubahiro. Raise the glory to God. Ijambo rye rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo rye rirarema. Aha. Aha. Biremwe ryari. Biremwe nona. They are created right now. Biremwe nona. They are created now. Hari ijambo ryanjye Imana ivuze muri terana. There is a last word that God is saying. Hari ijambo ryanjye Imana ivuze
ku There is mugabo the uri last kunyuma. word that God is saying for you in this service. Hari ijambo rya nyuma Imana ivuze ku musore uri kunyuma. There is the last word that God is saying on Hari ijambo rya nyuma Imana ivuze ku murimo w'Imana abagarariye. There is the last word that God is saying on this ministry that I'm standing. Hari ijambo rya nyuma Imana ivuze ku basenga. There is the last word that God is saying on those who pray. Hari ijambo rya nyuma Imana ivuze ku buzima bwawe. There is the last word that God is saying on my life. Hari ijambo rya nyuma Imana ivuze ku buzima bwawe. There is the last word that God is Ndagira saying ngo on my life. utege amatwi usoze. I want you to listen to this word at Kuko the icyo end. Uwiteka avuga nta kintu nongeraho. Because what God is saying, I'm not going to Kandi end. nta n'icyo ngabanya. And I'm not going even to read. Impamvu ukinyumva ni uko wagira ngo Imana iguha ijambo rya nyuma ku buzima The bwawe. reason Uko Imana imbaraga ngo zamura ikiganza cyawe. the Spirit of God is telling me raise your hands. Numara kuzamura ikiganza cyawe. And after raising your hands Ugikoze ku ruhanga rwawe. and touch it on your forehead, Ngiye kuvuga ijambo rya nyuma Imana ivuze ku buzima bwawe. I'm going to speak the last word that God is saying on your life. Hari ijambo rya nyuma Imana ivuze ku buzima bwawe. There is this last word that God is saying on your life. Ntabwo bivuze ngo ugiye gupfa. Doesn't mean that you're going to die, Ahubwo ni ijambo Imana ivuze hagati y'ikibazo ufite. but it's a word that God is saying between you and the problem you have, Ni ijambo Imana ivuze hagati y'ubuzima bwawe between you and your life, n'ikigeragezo ufite. and also that this struggle you have. Abantu maze iminsi mugeragezwa muzamura Imana icyubahiro. Those who have been being tried, raise the glory to God. Abantu mufite aho mwasengeraga bari kugeragezwa muzamura Imana Those icyubahiro. who are where you've been praying from and you've been struggling, Zamura icyubahiro kubwo kugeragezwa kwa Golgotha. raise the glory to God for being Zamura icyubahiro kubwo kugeragezwa k'umuryango wawe. pride of Golgotha, for being pride of for my family. Zamura icyubahiro kubwo kugeragezwa k'ubuzima bwawe. I'm raising the glory to God because of being Nawe wazamura Imana icyubahiro k'umuntu wasengeraga bageragezwa. You can raise the glory to God because of somebody. Ese wageragezwaga mu byo uri gucamo? Have you been trying things that will impact? Ese wageragezwaga mu nzira zawe? Have you been tried in your way? Hari ijambo rya nyuma Imana itangaje ku buzima bwawe. Erega Imana yacu rizahora ivuga. Our God will not always. Igihe kirageze isoza imirimo yawe. The time has come to. Ntabwo tuzahora mu butayu. Those Kuko ntituzahurwamo n'abana b'Abisiraheli. we are not going to die from this. Bivumbuye ku Uwiteka bagatesha Imana agaciro. Who complaining about God? Abuzukuru babo bageze i Kanani. They are advanced. Icyo kimenye rero ntabwo tuzahora mu butayu. Now with that we are not going to. Ntabwo ngo tuzahora tubona aho utubonera. You will not always see us where. Ntabwo uzahora uturebera mu ndorerwamo uturebera. You will not always see us in the middle way. Imana iravuze ngo God is saying, dore biraje kandi birasohora. see that is coming and is going to happen. Uyu ni wo wa munsi navuga. And this is the day I have spoken. Dore biraje kandi birasohora. Where it is coming. Uyu ni wo wa munsi Reverend Moses amaze ategeka. This is the day that Dore biraje kandi birasohora. see that surely it is Uyu coming. ni wo wa munsi Golgotha yari imaze iminsi itegeka. This is the day that Golgotha has been waiting for. Dore biraje kandi birasohora. See that is that come and is going to be God. Uyu ni wa munsi Imana yavugaga. Ni umurongo wa munani none kwanura mu buzima bwawe. That is verse 8. Ndaje nkubwire ubivuze uwo ari we nsoza dusenya. I am going to tell you the one who says it and we pray. Turi muri Ezekiyeli 39 umurongo wa munani. We are in Ezekiel chapter 39. Hari abantu bajya numva ngo bahaze kuvuga kw'Imana. There are people that will say they are Ese ubundi muzacecekesha ijambo ryayo. of God. Are you going to let this to silence the word of God? Abacikunda imivugo y'Imana tuzamura Imana icyubahiro. Those who still love the saying of God, let Wayikunda utayikunda we kutarabikiranya Imana uzagira ikirageze. whether you love Him or not, are you going to make God to be? Imana wayikundira kwivuga, Whether you love Him for that, utayikundira kwivuga, or you don't love it just because ntabwo uzabuza Imana kuvuga. you will not stop God from speaking. Ezekiyeli 39 In Ezekiel chapter umurongo wa munani, verse 8, Imana ibwira ubwoko bw'Abisiraheli. God is telling this nation of Israel, Imana irimo irabwira umwana wayo yitegereje. and He's telling the child of Him who is writing. Ndashimira ko hari abana b'Imana bahitegereje bahari aha ngaha. I thank God that there are children of God who are waiting. Abo bana bayo irimo irababwira ngo And God is telling those children, Imana irimo irabwira Golgotha ngo God is telling Golgotha, dore biraje kandi birasohora. see that it is coming and it Uyu ni is wa munsi navugaga. this is the day that I have spoken. Ndaguhanuriye muri uku kwezi kwa kane. I'm prophesying for you in this month. Umunsi Imana yavuze gusoza isezerano yo
yagusezeranye. The day that God had sent to make N'uyu nguyu. promises become reality. Wewe uyu munsi Golgotha winjiye mu bisubizo. That's from today, bro. What's your answer? Ndashoje tuzamura ibiganza dusenge. I'm ending letters later. Reverend Moses igenda mu bisubizo. Reverend Moses going and Mana ya Abrahamu na Isaka na God Yakobo. of Abraham, Isaac, and Jacob. Ndagushimiye ko dusubitse mu bisubizo. I thank you that you are pushing us in answer. Ijambo ryawe muri Ezekiel 39 umurongo wa 8. In Ezekiel chapter 39, verse 8. Biratubwiye ngo dore biraje kandi birasohora. Saying sure it is coming at this Uyu ni wa munsi wavugaga. and this is the day that you have spoken. Ugasonga uvuga ngo ni ko Umwami Uwiteka avuga. And the end saying that this is our Lord. Ndagushimiye ko atari Reverend Moses ubivuze. I thank you that is not Reverend Moses. Iyo abari ibivuze ari jye nari kubeshya. If it was me, I could lie. Iyo abari ibivuze ari jye nari kwitiranya If iminsi. it is me, I could sometimes. Ariko nzishikanza ubwoko bwawe Mana. But I am Dore musubitse mu bisubizo byabo. I'm pushing them in their answers. Amazina natondaguye Mana. All these names that I say, Ndandi mazina zatwumva kize. and even other names that we receive. Ndagushimiye ko basubitse mu bisubizo. I thank you that you are pushing them in answers. Wacyubahiro Mwami w'abantu. I am glorifying you, King of Ukize Kings. Yesu zina rikomeye. I'm putting you above you are a good Kuko name. ari wowe Uwiteka ushoje umunsi wo gutabara. Because you are Lord who have made the reality Ni that wowe Uwiteka ushoje umunsi wo gutabara Golgotha. you are Lord who are making the reality the day for being Ni a wowe Uwiteka ushoje umunsi wo gutabara ubwoko bwawe. you are Lord who have ended the day of being Ni rescued. wowe Uwiteka ushoje umunsi wo kuntabara. You are Lord who have ended the day of rescuing Ni me. wowe Uwiteka ushoje umunsi wo gutabara umurimo wawe. You are the Lord who have made the Ni reality wowe Uwiteka ushoje umunsi wo gutabara ubwoko bwawe bunyumvise kuri TikTok aho natuye izina nabo ntaryatuye. You are the one who is making a reality, the ones I call the names and the one I didn't. Urakoze ko ari wowe Uwiteka. Thank you that for that. Ezekiel 39 Ezekiel chapter umurongo wa 39, 8. verse 8. Dore biraje kandi birasohora. For it is coming and Uyu ni wa munsi navugaga. this is the day that Ni ko Umwami Uwiteka avuga. this is how the Lord says. Funze Bibiliya yawe. God says. Closing my Bible. Imana ishimwe Thanks to God. uko umunsi yaguteguriye kugutabariramo. That's because the day that I planned to rescue you, Ugeze utavuye mu butaha. at least when you have not yet found out. Nayisubiremo. Let me repeat it. Imana ishimwe God, thanks to God, uko umunsi yaduteguriye kudutabariramo. that's the day that I planned to rescue us. Ugeze tutaragwa mu butaha.